Badaw nga piniste. Kaya man nga nagdi-deliver na siring nga maabot kaya yan, ha. Excuse me, sir. Ikaw Oy. Michael Permejo? Oh, sir, ano to? Delivery? Amo na dahil naghinahinaw. Sapatos ini. Oo, sige, Duha, sige. duha. Oo. Pwede ko i-check anay, sir, bago ko magbayad. Oh, wala problema, check. Kaya ano, sir, nga inabrihan man ini? Diri kay gin-testing ko to nga to, gin-check ko lang to kung okay man hiya. Okay man ano? Oh, okay lang yan. Pwede ko na ikitaon, bago ko Okay magbayad. ta. Okay ta, wala problema. Kikitaon ko, ha? Oh. Oy, okay. Amo naging pili duha ini. Ah, duha? Oo. Okay na di. Okay, good ka mga taga-delivery. Oo, kami pa. Kaya, Kitaon ko to sa. oh, sige, sige. Wala problema. Anay ha, anay lang, kay babayaran ko ikaw kung makita ko nga tanan. Ano ini, sir? Chinilas man ini. Diri kay sapatos na to na akong gin... Badaw, mapiste ka. Kay sapatos na order. Badaw, mapiniste kay... Andam sapatos baguman. Kaya ano nga pinistik ay kulit nakapalitin sapatos. Kaya may namantag, may napamantag. Ano nga wari? Badaw, mapiniste. Kaya ito nakbaridan. Ah, one to gadla, sir, one to. Ikot ko kompleto. Kaya dili mga tultulit yung deliver. Kaya ano, sir? Chinilas bulat duot na sapatos na order. Yeah, 850 lang ito, 850. Piste ka. Badaw. Inakit pa ako pag order iyo, kaya di ka mga tultol. Sige, sir, salamat. Ay, salamat. Direct logi kay tag 600 nil sa sapatos. Daw ko pa yung paborito ko pagod din. Ay na yan mga kalina ko.